Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure yaje kugira ngo yibashyikirize amakuru atosoye yabarabana n'umutekano politiki ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ku igenekerezo rya 17 Munyonyo 2025 tugiye kurabira hamwe ibiri kugenda bikorwa ndetse n'ibiri kugenda birabana n'umutekano muri aka karere. Ni ishimwe rikomeye ndetse n'urw'agaciro gakomeye ibikorwa bikomeje kugenda bibandanywa bikorwa n'igisirikare cy'u Burundi. Igisoda cy'u Burundi kiri i Centre Afrique Bangi cyashimiwe bidasanzwe nyuma y'akazi gakomeye kimaze gukora. Ibiro bikaba bijyanye n'umujyi ukomeye wa Son Excellence Evariste Ndayishimiye ujyanye n'uko bagomba kubaka inzego zose harimo n'igisoda. Nibyo tugiye kurabira hamwe turabe biri kugenda biba ku gisoda cy'u Burundi kiri ibangi muri Centre Africa. Turebe uko kiri kubandanya gukora akazi kijejwe ndetse n'andi mabanga kiriko kiragenda gitunganya arabana n'akazi katumye zirungikwa ngaha. Uhaye ikaze ngusaba ubane natwe kandi uhite usyonda sabone kuri wowe dukurikiye bwa mbere kugira ngo ukomeze ubane natwe aho ngaho tubashyikiriza amakuru atosoye yabarabana n'umutekano politiki ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dutangure inkuru yacu mu buryo bwiramvuye. Yatangira nkubwira ko ibangi muri Centre Africa ku igenekerezo rya 15 Munyonyo 2025 ku cyicaro cya kontenja y'abarundi gikora ibikorwa byo kugarura amahoro umurwa mukuru n'imijyi ikikije bangi cyasuwe n'abayobozi bakuru ba mission barimo commandment adjunct de la force de MINUSCA General Major Mercure Asemi ndetse na commandant du secteur centre General de Brigade Kansenium Lagasani. Urugendo rwabo rwari rugamije kureba uko imirimo yo kubungabunga amahoro irimo gukorwa, gusuzuma uburyo ingabo z'u Burundi zuzuza inshingano zazo no gushimira ubudahangarwa discipline professionnalisme ndetse na operational readiness byazo zimaze kuba zubaka muri ibi bihe. Nyuma kwakira ku rwego rwo hejuru n'ubuyobozi bwa kontenja, abayobozi bombi bashimye ingabo z'u Burundi zikomeje kugaragaza bravo exponentielle et sans élever du devoir. Ibikorwa byabo bikaba rero bishimangira umusanzu ukomeye w'ibihugu harimo n'u Burundi mu gutabara amahanga mu bihe bikomeye. Contingent y'abarundi ikorera muri MINUSCA ikaba imaze igihe kirekire izwiho kujya ku isonga mu mirimo ikomeye peace enforcement, area domination, protection of civilians, long range patrol, escort mission, security sweep operations ndetse na intelligence surveillance et reconnaissance n'ibindi bikorwa bikeneye discipline yo ku rwego rwo hejuru. Abayobozi basanze ibirindiro bya Burundi contingent bifite operation readiness iri ku gipimo cyo hejuru, chain of commandment isobanutse kandi ikora neza, standard operating procedures zubahirizwa neza ndetse na rules of engagement zikurikizwa mu buryo bw'icyitegererezo. Imashini zose rero ziri mu rwego rwiza rw'imikorere harimo APC, Armored Vehicles, Troops Carriers, Logistic Trucks, Communication System ndetse na Medical Unity n'ibindi. Bakaba barashimiye bikomeye uburyo bakomeje kugenda bakora akazi kabo. Mu ijambo ryabo aba bajenari bombi bavuze ko kontenja y'abarundi iri mu nziza kurusha izindi nyinshi mu rwego rwa discipline, interoperability, report, civil military ndetse n'ubushobozi bwo gukora joint operation n'abandi. Bakaba barabishimiye bikomeye ukubasura kwereka bakabukuje mu gihe igisirikare cy'u Burundi kimaze amezi menshi bagaragaza umuhate mu bice birimo secteur centre hari ibikorwa bidasanzwe byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, abashimusa abaturage bakabagarura, abacuruzi b'intwaro bakabihagarika ndetse n'ubwicanyi bugenda bugabanuka aho abarundi bageze muri bice. Umutekano wongeye kugaruka. Abayobozi ba mission bahawe operational briefing yerekana ko bagomba gukora area for responsibility ya contingent y'abarundi ibikorwa bya combat operations
ndetse na night reconnaissance patrouille ndetse na tactical deployment. Imibare y'ibikorwa byakozwe mu mezi ashize, uburyo bukorana n'izindi nzego unity harimo GSAT, CRU, FPUS ndetse na UN Police. Uko rero bigaragara bakaba barashimye uburyo ki bakomeje gukora akazi gakomeye, ni mu gihe kandi barebye uko bakemura ibibazo biri mu baturage ndetse no mu misozi itandukanye. Bakoze kandi triato assessment ya AFD, UPC ndetse na 3R grouping n'indi mitwe ikiri mu mashyamba, aho rero bivugwa ko bakomeje kugenda bahiga kugira ngo irandurwe burundu. Ingabo z'u Burundi zagaragaje uburyo ziteguye ibijyanye na mission planning binyuze muri OPRD, Operation Orders, Fragmentary Orders, FROGO, Intelligence Gathering, Field Communication Procedures, Convoy Discipline, Checkpoint Establishment, ET Control, Cross Quarter Battle Readiness ndetse na Urban Warfare Readiness. Aba bayobozi barashimangiye ko Fdnb icinzira yari yose mu rwego rwo hejuru mu gushyira mu bikorwa ibyo minisika ishaka byose, haba ku rwego rwa tactical ndetse na strategic, nk'uko rero bigenda bigaragara. Mu mezi 7 aheze kontinja y'u Burundi yakoze ibikorwa bigira bitandukanye byatumye abaturage bagaruka mu byabo ndetse centre z'ubucuruzi zongera kugarukamo amahoro, akazi karakomeza, nk'uko rero bamwe bakomeza kugenda babigaragaza, bakavuga kandi bakagaragaza uburyo ki ibikorwa bikomeje kugenda bikorwa mu buryo bwiza, kandi abaturage benshi bishimiye ibiri kugenda biba, bishimiye intambwe ikomeye iri kugenda iterwa bijyanye n'ibyari bimaze iminsi bigenda bigaragara, aho rero benshi bakomeje kugenda bashima uburyo n'umuhate igisirikare cy'u Burundi cyagiye gikora kugira ngo ibintu bizongere bisubire mu buryo, abaturage bongere batuze, bitandukanye n'ibyari byarabaye mu minsi yashize nk'uko rero byagendaga bigaragara. Kugeza ubu benshi bakurikiranira hafi biri kugenda biba, baravuga ndetse baranemeza ko kuri ubu hagomba kuba habaho kwishyira hamwe ndetse no gukorera hamwe kugira ngo ibintu bizongere bigende neza. Kuri ubu biravugwa kandi biremezwa ko abaturage bari mu duce turenga 120 bongeye gufashwa kongera kugaruka mu byabo, ni mu gihe kandi bavuga ko hari more than 70 escorts mission, aho rero hari bamwe mu Barundi barinda abayobozi bakomeye, bamwe bakaba babikora mu buryo bwa humanitarian convoy, minister civilian staff, byose rero bikaba bitanga umusaruro. Hari kandi akazi gakomeye bakoze ka quick reaction force yakikije abaturage inshuro zirenga 25 mu bihe by'ibitero bitunguranye. Hari kandi combat operation zatumye imidugudu igaruka mu maboko ya leta. Hari kandi humanitarian protection mission zirenga zagiye zirinda abaturage. General yagize ati les soldats burundais font un travail remarquable, les disciplines maîtrisées du terrain et récent des sacrifices inspirantes toute la force. Nauro brigadier general Gashilimo iwe yagize ati however they are deployed, security improves, the local population certifies to their professionalism and courage. Bamwe rero mu baturage bo mu duce bakoreramo Fdnb yagaragaje ko babona ko izi ngabo zatanze icyizere, zagaruye amahoro, zakoze akazi gakomeye. Umuturage umwe mu gace kayitwa Bibimbo yagize ati abarundi bashyira imbere abantu bahora bakora patrouille nijoro no kumanywa, igihe twari twaratewe mu cyumweru gishize nibo baturokoye. Umuco w'igisirikare cy'u Burundi ukaba ujyanye naho na integrity, discipline and humanity, nk'uko rero bigaragara. Biro ni bimwe mu bituma bashimwa n'abaturage bikomeye. Mu ruzinduko abayobozi bafashe umwanya wo gushimira mu buryo bweruye ibikorwa by'ingabo z'u Burundi, aho rero General Major Asim yagize ati vous êtes un modèle de bravo, votre contingent fait partie des unités qui élèvent le niveau de MINUSCA. Mu gihe rero Brigadier General Uskavu yagize ati your operation readiness is improved
and impressive. Keep the same moral and continue to survive with honor. Aho yavuze ati ibikorwa mwakoze biragaragaza ibyiza, mukomeze morale, mukomeze muharanire icyubahiro. FDNB rero ikaba ikomeje kugenda ikora ibijyanye n'iterambere rikomeye mu bijyanye na fire and move drills, counter ambushing tactics, crowd rate control, convoy operation, medical evacuation procedures, aid combat training, rules of engagement application and human rights protection and awareness. Ubunyangamugayo bwabo bukabugaragaza uburyo budacogora mu mirimo yabo, uko bubahiriza amasaha n'uburyo babikora, weapons maintenance ndetse no kubahiriza ubuyobozi. Umuyobozi w'ingabo z'u Burundi muri MINUSCA nawe yagize ati FDNB ishyira imbere gukorera hamwe no kubahiriza amategeko. Umusirikare wacu wese wagiye muri misiyo ijyana n'isura y'igihugu cye, akirinda ko yahumanya isura y'igihugu. Mu biganiro n'abayobozi ba kontinja habayeho kuganira ku bijyanye na operation challenges, imbogamizi mu bikorwa bya gisirikare, logistic constraints, coordination with other forces, security situation, update upcoming operation roadmap. Byose byagiye biganirwaho. Abayobozi bahuguye FDNB mu bintu byinshi by'ingenzi ku buryo ingabo zizakomeza kuba zatanga akazi, zakora akazi zishinzwe muri Central Africa. Hari urugendo rwa General Major Asman ndetse na General Lunskan rwasize isuzuma rikomeye, aho FDNB ni imwe rero mu ngabo, ni imwe muri kontinja z'ingabo ziri mu kazi muri MINUSCA zashimwe ku bwinshi, ku rwego rwagutse kandi mu buryo bugaragara mu bijyanye n'umuhate wabo umaze guhindura byinshi muri Central Africa. FDNB ikaba ikomeje kubaka izina mu bijyanye n'akazi gakomeye bakomeje kugenda bakora. Ibiro bikaba byaragiye bishimirwa n'abasirikare ndetse bagaragaza ko biteguye gukora akazi gakomeye muri ubu butumwa bwa MINUSCA. Nuko bihagaze muri MINUSCA, aha ni muri Central Africa, ahari kontenja zitandukanye, kontenja ya RDF, kontenja ya FDNB ndetse n'ibindi bihugu. Yewe hari n'abacanshuro ba Black Water bagiye bazanwa na trado, bikaba rero byaragiye bitanga umusaruro nubwo hari bamwe abacanshuro bagiye banengwa. Ni nuko dufunze page y'amakuru yacu gatubashyikiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere fitiyo ndasabone, ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.